završena gradnja škole na Šipu. Načelnik općine Centar Srđan Mandić uručio je rješenje članovima Komisije za tehnički prijem škole na Šipu, čime su započete posljednje aktivnosti pred otvaranje vrata ovog objekta za učenike koje je planirano za 1. novembar. Radovi u objektu škole su okončani polovinom septembra, od kada je trajalo čišćenje i uređenje prostora. Ulaskom Komisije za tehnički prijem može se konstatovati da je gradnja objekta u potpunosti i završena. Stroži nadzor nad prokopima na cestama i njihovom sanacijom. U namjeri da se spriječi nastajanje šteta na cestovnoj infrastrukturi uslijed prokopavanja, usvojen je nacrt odluke o prokopavanju saobraćajnica na području općine Centar Sarajevo. Ovom odlukom se propisuju stroži uslovi za prokopavanje, sve s namjerom da se zaštite sredstva uložena u poboljšanje cestovne infrastrukture. Okončana rekonstrukcija Ciciban igrališta na Ciglanama. Uposlenici javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, koji vode brigu o 22 dječja Ciciban igrališta te o 7 sportskih terena, okončali su radove na rekonstrukciji Ciciban igrališta u ulici Hustrefa Redžića na Ciglanama. Nakon okončanja radova na rekonstrukciji Ciciban igrališta, započeli su radovi na rekonstrukciji drugog igrališta, i to na Čobaniji. Općina Centar je rebalansom budžeta za ovu godinu obezbijedila 150.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju i izgradnju Ciciban igrališta na svom području. Započelo asfaltiranje Jukićeve ulice. U Jukićevoj ulici počelo je asfaltiranje na prvoj dionici od skretanja za Bosnalijek do raskrsnice sa ulicom Muhameda Hadžijahića. Općina je angažovala izvođača radova koji je na ovom lokalitetu, dok je trajalo polaganje kanalizacione mreže, započeo pripremne radove za asfaltiranje. To je urađeno s namjerom da se ubrza dinamika radova i ulica asfaltira prije završetka građevinske sezone. 2022. godine počinje saobraćati trolejbus prema Šipu. Predsjedavajući općinskog vijeća Centar, Sead Đozo, i vijećnici Belma Kapo i Alen Girt sastali su se s ministrom saobraćaja kantona Sarajevo, Adnanom Štetom, i tom prilikom s njim razgovarali o velikom broju važnih infrastrukturnih pitanja, značajnih za svakodnevni život stanovnika ove lokalne zajednice. Između ostalog, bilo je riječi o rješavanju problema parkiranja, izgradnji prve transverzale, rješavanju pitanja saobraćajne gužve i uspostavljanja trolejbuske linije prema Šipu, ostavljanju u punoj funkciji pješačke staze na Betaniji, ali i mnogim drugim temama. Stotinu 31 trgovac pojedinac dobio novčanu pomoć općine Centar. U općini Centar je tokom ove sezone organizovano potpisivanje ugovora sa trgovcima pojedincima koji su na osnovu javnog poziva dobili bespovratnu finansijsku pomoć. Nakon zatvaranja javnog poziva i evaluacije pristiglih prijava, odlučeno je da se pomogne 101 trgovac pojedinac, za što je iz budžeta ove lokalne zajednice izdvojeno 56.000 konvertibilnih maraka.